Predsjednici Srbije, Austrije Boris Tadić i Heinz Fischer prisustvovali su proslavi petogodišnjice rada humanitarne organizacije Naša Srbija, koja je na Tari organizovala školu prijateljstva za 200 dece ratnih siročadi iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, dijaspore i kosovsko-metohijskih enklava. Na teritoriji Srbije, Crne Gore i Republike Srpske živi 20.000 mališana koji su tokom proteklih ratova ostali bez jednog ili oba roditelja. Za 5 godina rada Naša Srbija uspela je da obezbedi redovnu pomoć za 1200 njih, izjavio predsjednik te humanitarne organizacije Mlađan Đorđević. Dajte mi, a? Se dozvaš, a? On je najmlađi član Naša Srbija. Naša Srbija jeste jedna od nevladinih organizacija koja ispunjava svoju misiju na najbolji mogući način, brinući o deci koja su imali velikih tegoba u svojim porodicama tokom ratnih godina. O deci koja su trebala zaštitu i o kojima je potrebno da neko brine. Ova škola se zove Škola prijateljstva. Svako ko može da se podvede pod to geslo, čovjek je koji će se sigurno zalagati za mir, za dogovor i za mirno rešenje svakog problema na svetu. Škola prijateljstva u organizaciji Naše Srbije svake godine okuplja ratnu siročadu u kreativnim radionicama gde mogu da razvijaju svoje talente i da se druže. Manifestacija obeležavanja petogodišnjice postojanja tog kampa prisustvovali su brojni donatori dece iz zemlje i inostranstva. Jedan od njih, Iranac Šrovi Haiko, pomaže 25 srpskih mališana. Ne postoje granice. Kada bih mogao da odem u Afriku, to bih svakako i učinio. Ne bi trebalo da postoji nijedan politički niti verski razlog zbog kojeg se ne bismo pomagali međusobno. Svi mi živimo pod istim nebom, nezavisno od boje kože i porekla. Ja sam Ignjić Mihajlo i dolazim iz Bratunca. Imam 14,5 godina. Prošle godine sam stekao mnogo prijatelja, ali sad je većina ti prijatelja moji nije došla ove godine. Zato došli neki drugi, ali nisam upoznao. Humanitarna organizacija Naša Srbija pomaže decu uzrasta od 7 godina dok ne završe fakultet. Ono što je novina jeste da se u taj projekat uključila Narodna kancelarija predsjednika Srbije, koja će započeti program zapošljavanja i stručnog usavršavanja mladih ljudi koji su bili polaznici Škole prijateljstva Naše Srbije. Skupština Srbije počeće u sredu 20.